Lishonile maswati lamahle. Ngithathe lithuba ngenibingelele ngiphindze ngenimukele kuye kwe-Voice of the People News. Kanti endaba enhleli naye ke STUFUZA we-country maswati lamahle. Kubukisana nje tindzaba letincane ngoba kulokunye funa nati maswati akithi ukuthi ezisitibhala tindzaba sikwenta konke akusiko ngekuhlekisa ngemuntu akusiko futhi ngekubukisa lesiye sikwende ukuthi sithathe tindzaba tinjengoba tinjalo singakatihluti sithi report sitibikele emaswati ngifuna ukugcizelela kakhulu maswati lamahle ukuthi kuko konke lesikwendako singakabhali singakentini nje sachubeka kadze kokuqala lesiye sikwende indzaba siyayilandzelela sibuka ukuthi engabe vele lo muntu lokuganga noma lento la yentile uphushwe yini kube yini lemente aze akwende lokho kwesibili lo muntu uyakufuna yini ukusitakala uphila njani emangweni ngoba kuko konke sinemango la siphila khona la sitelwe khona lokungiwo umango longasichazela kabantu asichazele futhi kangcono ngemuntu ukuthi wo lona sibani wakabani siyamadi la endzaweni lokhu la kwentako mani kuyashaqisa noma kuyethusa akasiye umuntu lona lidlama noma lofanele ukuthi ngabe uyayenda lento so sisangene kokuthi kusho labantu labaphila naye bese sebana ukuthi okay lento so uyendile kube silingo vele ngekubuka wena in person utitshele kuthini empilweni utitshele ngani futhi lolusito uyalifuna yini vele lokusitakala uyakudzinga yini nekokuthi ke vele lokushintsha wena la empilweni uyakudzinga yini noma vele uright nje unjena ngoba angeke maswati akithi sithi ngoba umuntu wente ebuqala sesithi hayi siyamvela simsiteni funa sathi kuqala lokuthi yena kuqala utitshele ngani ngempilo yakhe kwesibili uyafuna yini ukusitakala so indzaba ke maswati lamahle yakhona ke mpophoma siyilandzelele before sishaya senta konke sithole bakhona bayithatha indzaba kusukela ekuqaleni iyaza yawufika ekugcineni angeke ke sipromote kuganga sipromote umoya lomuntu the fact that labahlala naye labaphila naye bayamati bayichaza kabanti lena ndzaba ngoba liqiniso lithi umaster uhamba nathi spoke interfere indzabeni temango bantu labanjeyana siyawugcina sibulawa ngelamaswati ube ngathi sipromoter into lembi so indzaba yamake siyilandzelele maswati lamahle esigabeni sekuthi ngiva buhlungu ukuthi umuntu omdala nkosami sokutholakala emshibo utshase ihhontji enhloko uyebile abanjwe nayo ayeba njengoba asaboshiwe ngithi ngifuna ke kuzama ukuthi asesike sizame kufonela emankaya namaphoyiseni ukuthi uyanini enkantolo tinhlalo kutawufuna kathi into etingakanani setame kumlekelela siyomkhipha kwaba abantu ke basendzaweni labathi lona noma angaphuma asimqeli lana ngehistory yokuthi ke endzaweni siyeva vele ngumfelo kathi washonelwa ngumyeni wakhe angene endzabeni yebantu maswati lamahle ukuthi siyayihlatiya ngifuna lokuveta lesithombe kokuthi asilibukisi thina ngekuhlupha kwamaswati the fact that silaswatini siyayati indlala netinkinga lesibhekane nato kwasekuthiwa ke make empophoma kwashona umyeni wakhe wasawuthi itholeleke lo myela angahlekisana naye wakhona la endzaweni base bayahamba abahlali khona lapha endzaweni bathi bahlala eAmsterdam ngale eSouth Africa so kungumkhuba labanawo ukuthi vele betala endzaweni nabate uganga bafika bathathe lele bakuthatha ko bebe bajike futhi babiyele emuva lapho bahlala khona so ngaleso sizathu angeke ke sikhona maswati amahle ukuthi simsite ngoba iyavela nendzaba ukuthi banjana unabo nawubuka nje vele shotela ikhaya lidzinga nje moya kwaqalekiswa noma kwafika nje kwabheka phansi tonke tindoda abhimba ngoba masilandzelele umntana wakhe oqala usetilongweni waboshwa ngeke sikuchaze umntana wakhe wesibili usetilongweni waboshwa wesithathu usetilongweni
waboshwa kunantombatane ke lesingavanayo akasebenzi but nje uhlethi khona naye emsidama lokho ndawuthi lento bese sayiba lukhuni ngoba awuyadi lenkinga leyo ukuthi ikuphi futhi umuntu onjengalona akasahlali nalakhaya sowahamba kude kwekuthi ungathi umsita njani kuliqiniselo liphelele emaswati akithi sonke siyahlupheka emaswati atheleka lukhuni angeke bese ngoba uyahlupheka hayi ganga utokhona kwekuthi ke welulame noma ke ukhona ukuthi usurvive nasi ngathi siyalandzelela bomake labagcolela labashiwa emadoda bomake labagcolela labashiwa labete ngisho labantwana labanye bakhubatekile baqhwalile bete nendlela ukuthi bahambe ngetinyawo bayowenta ini bayafisa ukuthi kube manje ngakunetandla ngikhona ukuzama lokho naloko angikhona but lona uphelele unayo konke akakaxhwala indzawo usasemusha futhi akusiwo ukuthi ukhule ukuthi ude amandla ekusebenta so kude indlela ke lo ngathi kumbe ungamshintsha ngayo umuntu njoba ngisho ukuthi ngeke emaswati amahle emaswati akithi ngoba siyahlupheka akuganga the fact that isimaswati sihluphekile njalo umgangela kwena unako yini abanaye ude diningi indlela besingatenta njoba bahlale bete abantu baye baqela baye basitakala labaye bangasitakala akusho ukuthi lempilo seyiphelile ngobhlungu maswati akithi ukufuya kufika umuntu athathe nje ngoba nangathi uyalandzelelana siyafuna ke solo siyayibuka nendzaba ukuthi ngabe konke enjani singani sakhe makela naso noma ke babelula sahlekisana naye ugudu wathola amahlathi nebusuku ngoba nakabuta make bathi ushito wathi hayi babe uneplan yemshibuta wena nakaqhamuka nemshibo baba etata udzimla na uhlinze nani into konke vele nize nifake ebhodweni nipheke kuyini lokho yaphela letakamuntu titilandzele ingadi ufika lo muntu uyithathe ekhathe ehokweni lemuntu uhonji uyiganzela khona la khathe ehokweni lana uyihlinzela khona la uyayethwala khona la ekhathe ekhaya lemuntu lokho into lena lesingayikhutsa lembi maswata kithi ngoba nasingaye ngathi umuntu ufuna isito siyamvela ngathi webile bekuteni lenye indlela lebengatameka ngaphandle kwaleyo ndlela ke naku ke vele naleli mumva liyabhetsa kude nathi ungathi uyiqala kuphi na uthi uyamsita uyobheka kuphi na ngoba lo muntu akasitakali kude nalenkinga ukuthi uthatha womne nangingake ngithole naku ukuthi ngingakhona kusitakala nelekhaya solishile lilodwana wahamba lothi yena nakafuna into utosibotise emaswati funa fohlelele la khona emsidam ecabiye ngalana nabakhona nje bedela umonakalo nale sive sikhala ngathi nakubhunya nje sabona ukuvula iminyango sigijima siyobuka timfuyo it's either tihonji tinguku timbuti tinkombo sekulahlekile sebathethe so it's painful ngoba kungimanje nje bakhala ngathi yena babe utholakala ensabeni labe sabhace khona ngathi uyathi utendula into kwa ayisiyo inhle yimbi wagcina shaya ngisona lesive usesimeni lesibi kungimanje so ngiloko nje maswati kethi lengithi angiyihlatiye leyo ndzaba ukuthi before sipublisha senta konke siyayilandzelela indzaba especially lefana nale ukuthi awunani ibuka ukwendiswe yini angeke nje uthi ungasuka uyoganga ekhaya lemuntu ungene uvule hokweni ufangathi honje khona la ekhathe hokweni uyihlinze uyende konke khona la khathi uyithwala uhambe nayo ingadi lebe inthonsa isuka lana taka umuntu ekhaya ngathi le ngadi ibakhiphe straight la hokweni labe inthonsa khona ingadi yaze wabafaka ekhathi endlini nabe fika endlini bakhanza wa relaxile ekhathi endlini make uyatiphekela inyama yakhe so asikwathi ukuthi singakubita ngani noma maloyo noma ke kuyini kodwa ke maswati akithi ngalothi simaswati ngitawetama mina leyo ukuthi ngibuka indlela ukuthi engabe make usidakala kanjani ngoba abafati labaningi bomake bagqolela amakhaya bashiya amadoda bashiya impatho babambile lamakhaya umvathi ngiyeluka ngendatilulu ngenda in ngokuthi ngimane ngibambe naleli khaya kusho ukuthi ngahamba indoda sekuphelile nelBhayibheli liyasho ukuthi umfati esibili uyayakha indlu yakhe kepha losula uyibhidlita yena ngetandla takhe lokusifundo leyo ukuthi yonke into egqinene angeke nje justify sonke silambile sihluphekile but ufuna ke sibe ngenaleyo ndlela kodwa nje sitawutama maswati akithi ukuthi sibuke ukuthi
kule nkinga lekhona especially yena make lose akhulule ukuthi angagijima netinkantolo lapho kugijinyiswa namaphoyisa agijinyiswe nabantu labatawugcine bamlimada ngendzaba yeganga ukuthi engabe ngiyiphi lenye indlela lesingayenda noma ke ngiyiphi lenye indlela lengasetshenziswa ukuthi athole impilo lengcono athole indlela yokuthi atiphilise nangabe akudzinga yena ngoba indlela tamsitha kokucala yinye ukuthi abuye ekhaya lakhe lelikhaya noma lilibi lijeke kangakanani lenile linjani but litawuvuswa nguye ngetandla takhe angeke ukuthi make wehla wenyuka nemajele nebantwana bonke behle bayenyuka ufuna kubona leyo indlela yokuthi munye wabo agcine atibona lokuthi lihlathi leliyakulo munye wabo ufuna agcine uthi asitakale ngoba akusiyo impilo lena nawe ngathi uyabuka sasa nangathiwa nangiso ushayiwe washaya abantu wasesa uyashona kude nathi indleko temngcwabo lokutawuphinza kudzinga ukuthi wona lamaswati lebeka wakhalisa funa phinza shaya ekhikhini abona ukuthi ungcwathwa njani so ulimele usesibhedlela sekudzinga lelo philisi so ude kwayena leyo mali yokuthola lelo philisi kuphinza kudzike naba abantu lebe basolo bakhala ngayo ukuthi baphinze bamside ngoba impilo ilisonto maswati akithi iyagiqika yenda nje funa ukuthi na ukwenda uphinza ubuke ngale ngishiya ukuthi ngikwenta nyalo engabe kusasa kutawuba kanjani ngaleyo ndlela uyakhona ukuthi utilumule ngaleyo ndlela uyakhona ukuthi etintweni lengathi tiningana uadjust so ngiloko nje maswati akithi lebe ngifuna ukucacisa uthi sithi yes umshibo wohonji so nani bomake nani bantwana bobabe sesinakeni la emakhaya kwathi umuntu uchamuka netishunjana uchamuka nenyama uchamuka nani sasikulanzelelele ukuthi kubuya kuphi ngoba make nje abantu bambuta ukuthi tena sifika lana wathi baba ayikhulule kumshibo ngidawubona mina sitawubuka la kubomakhelwane lokwenza ukuthi nasebabanjwa sekushayana lapha kwase kuyaphuma nathi bathulula imimbile mahokweni kuphi emathangeni babamba timbuti ta kuphi labantu labalima kabuhlungu kulima kudulela ngakufika umuntu nje avule lithanga athulule konke so kuyalimatana vele leto into leto letiba ke ngumthelela uthi ekugcineni bese baqhamuka abantu bayasola but hayi ngoba basola basuke ke bangadi nami ngiyithethe njengoba niyithethe maswada kethi uthi awulo umuntu lomdzala nkosi yami abelambile laba labaphila naye bathi akusiko kulamba sengumkhuba nje sowathi ijwayeta ukuthi nakunemimbila bayafula bayosabona abantu batawulima nakunani bawuvule emathanga bayathatha hayi nathi bathathela kudla futhi ngidawuthi hayi ngishubela leli gogogo ngimale ngiyoganga ndodla labantwana ngishubela nje ukuthi ngiyathula vele lithanga ngiyawutsengisa so ngale ndlela ke noma sakuliphutha awusakhona ukuthi usitakala siyabonga maswati akithi ngiloko lebese kuletha ngicabanga ukuthi nalikhona ke lishintsho lesilithola noma ke indlela lesitawuba nayo ukuthi basitakala njani nangabe ikhona sitawubuya sitonatisa ke maswati lamahla ukuthi baphuma njani kulena ngingakani lo sanivalelisa lamhlanje mama kuye ivoice of the people news nguye ke STUFUZA wa country besihlathi yona ke indzaba yasempophoma lapho khona kutholakala emake lehhontji libeka layebile wagcine ke asabanjwa aboshwa